ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا ناصر إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سجی جماعت محبت سا مدینے جمیرت گرجی کرے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو آله عرشن متھے عربی ویو بلغ العلا بکمالہ سارو جہاں روشن تھیو کشفت دجا بجمالہ وصفو سجن جو سب سہنیوں حسنت جمیع خصالہی مومن سبئی دل سا پڑھو صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا اول اللہ علیم اعلی عالم جو دھنی قادر پہنجے قدرت سی قائم آہے قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سراہ سچو دھنی چاہے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی
जोड़ऊं जोड़ जहान जी जॾहिं जोड़ियाई खावंद खास खलके मोहम्मद मुकाई अन मौला कवालत महबूबी इयो उताई कलमो तह करीम ते चिटो चवरायाई पो लिखी दिनाई बई सरायूं सैयद चवे जोड़े जोड़ जहान जी पाण कई परवार हामी हादी हाशमी सरदार सरदार सुहे सहाबन सठ में मंझ मस्जिद मणियादार होया चारई चंगा चौधार मुझे सोने दिल बर हबीब सां अल्लाह वारे वरी इए बि चयो फरमाई वेहो तनी सां वेहो जेके वेही था जाणल वेहो मसाण बियल मता वेही वक्त विञाए फरमाई हल तिनी सां हल जेके हली था जाणल हल मसाण बियल मता हली हाल विञाए फरमाई भली जायूं माउरूं संदियूं सालिहन माशर जे मैदान में उन्हनि ॾाज मिलन पर ॿिन वीचारन ओजा गाई अजाया क्या मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां सां ते अणगणिया एहसान थिया रब जो फज़ल थियो जो रब करीम तव्हां सां खे क़ुरान जी महफ़िल इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस नसीब फरमाई 12 अप्रैल जी शाम जो छंछर जी रात 2019 हिन ॻोठ मिठल खान जमाली में असांजे तालके जा अमीर साईं मौलाना सलीमुल्लाह साहब जे राब्ते सां इन प्रोग्राम कारी सनाउल्लाह साहब ऐं दीगर उन्हनि जा बिरादर ॻोठ वारा जिन रखियो आहे जेके पहता आहिनि अल्लाह सभिनी जे अचण वेहण ॿुधण खे ऐं असांजी हाज़िरी खे पंहिंजी बारगाह में क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो क़ुरान शरीफ़ अल्लाह तबारक व तआला जो उहो किताब आहे जेको ला रैब किताब आहे जंहिंजे कंहिं ज़ेर ज़बर शद मद में को भी इंसान जेको फ़र्क़ न समझंदो उन जो सरासर जेको भी आहे हक़ आहे इन क़ुरान खे तव्हां असांखे समझण जी ज़रूरत आहे क़ुरान शरीफ़ खे पढ़ण जी ज़रूरत आहे ऐं इन क़ुरान खे पढ़ी समझी पोइ उन जे मथां अमल जी ज़रूरत आहे अल्लाह वारे हज़रत बेटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमायो सेवा कर समुंड जी जिथे जर वही थो जाल हीरा मोती हज़ारे जंहिंमें लखे वहन लाल जे मासो मिलई माल त पूजारा पुर थी यानी जेकॾहिं इन क़ुरान मां तव्हां असांखे मोती हीरा जवाहिर ॻोल्हणा आहिनि त ही क़ुरान मौजूद आहे सब कुछ इन में आहे सिर्फ असांजी कमी आहे जो असां इन सोणे क़ुरान खे समझो न आहे पढ़ियो न आहे अमल न आहे कयो पंजाब जो मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर जंहिंखे चवंदा आहिनि रहमतुल्लाह अलैह उन जो मशहूर वाक़ियो आहे जॾहिं नंढो हो त हिन जी अमड़ निमाज़ी ही घरानो दीनदार हुयो अमड़ हिन खे निमाज़ ते हैरान जे लाइ मुसलो विछाए अग में हिन खे वुज़ू समझाए करे वुज़ू कराए मुसले ते बिहारी त नंढा ॿार अक्सर इहो चवंदा आहिनि अबा ही कमु कंदासीं असांखे छा मिलंदो ही कंदासीं छा मिलंदो त उन शेख फरीद पंहिंजे अमड़ खां पुछो अम्मा जे मां निमाज़ पढ़ंदुसि मूंखे छा मिलंदो अमड़ चयो अबा निमाज़ पढ़ंदे शक्कर मिलंदो मिठाण मिलंदई अमर छा कयो त उन जे अचण खां अॻ में मुसले ते जॾहिं ही पहुतो हो त अॻ में मिठाण जी हिकिड़ी पुड़ी ठाहे मुसले जे हेठां रखे छॾे जॾहिं ही अल्लाह वारो नेक बालो जॾहिं मुसले ते अची बीठो भरसा अमर जे निमाज़ पूरी की त यकदम ची अम्मा शक्कर काथे आहे ची अबा अल्लाह खां घुर दुआ घुरंदे अल्लाह तोखे हिते ई शक्कर ॾींदो एक तो इनके सेखारणो हुस ॿियो इन नंढड़े खे तवज्जो ॾियारण लाइ त नंढे लाकू इन जी दिल तवज्जो अल्लाह ॾे थी पए हिन देर कोन कई दुआ खां बाद में मुसलो मथे कींद शक्कर जी पुड़ी पई थी
جیئے جو باہر نکتو ننڈن بارن پوچھ زبائے چاہتی جی شکر کہے دنئی چی ماں کے رب لو کیے دنئی چی ماں نماز پڑھ ہم ماں کے رب شکر عطا کیو ان جے کو بھی گھر میں نماز پڑھندو رب ان کے شکر عطا کندو ان جی عمل فرمائے تھی تا ڈیہوں با مہینو تھی ویو روزانو ماں پڑی ٹھائے کری شکر جی رکھا مجھو بچو فرید چے نماز پڑھی دعا گھرے دا مسلے جے ہیٹھا شکر کھڑے پاڑے میں شادی ہوئی ماں حلی ویسے شادی تے نماز جو ٹائم تھیو ماں کے خیال اچھی ویٹھو تا ہے تا ہمرا ڈنڈڑو ساگیو ایندو اے چوندو امر شکر کھارائن دیا مسلو وچائے پانا شروع تھی ویندو بہترہ تا ماں بھی ونی ہوتے نماز پڑھا چی جیئے جو ماں تکڑ میں آئیم تا فرید اگے وضو کرے مسلو وچائے نماز تے بیٹھو امر چو ہانے جے کرے ان جے موہتے ماں شکر ٹھائے پڑی رکھندم تو گال تھیندی ظاہر ان جو یقین وحجی وات شکر ماں کے رب تو دے ہانے جے کرے ماں رکھندس تے سمجھی ویندو تے تا اماں ماں کے دیندی ہی پان وضو کرے فورل مسلے وچائے کرے برکاتو نفل پڑی کرے سجدے جے اندر امر دعا گھرے تھی او منجا اللہ جے کے بھی نمازو ہل فرید پڑھوں ماں شکر رکھن دیئے سج پارے جے کرے ماں جلدی آئیم شکر ہتھ کو نائیو او منجا باج بھریا رب اج ماں دعا تھی گھران تا پہنجی مہربانی سا مجھے بچڑے کے شکر عطا کر بس امر دعا کئی اب امر جی دعا دوا ہکڑی وڈی ہکڑی اللہ جی مہربانی دوا علماء فرمائیں تا جنجو ابو عمر زندہان یہ سمجھو تا اسان جلے دعا جا در کھلے لائیں ان دعا گھری دعا کھا بعد میں دیر کان تھی اگے ہکڑی شکر جی پڑی ٹھائے رکھندی ہی ہانے جلے سلام جو ورائی تو فرید چو اما شکر کا تھے آجی ابا رب تو کھیدین دو مسلو جو کھیدر سے دا سبحان اللہ ہکڑی پڑی کالے حوض شکر جو بھرو پیوا کیا انہا سبحان اللہ انہا دیا کھا وٹھی ان اللہ وارے جو نالو پہ جی ویو شیخ فرید الدین گنج شکر انہا خزانے شکر وارو پانا کھا دھائی پانجے دوستن کے کھارائی پانجے احبابن کے گوٹھوارن کے چھوٹا خزانو شکر جو ہو او منجا عزیزو بھائرو امر جی دعا اے انہا بچے جی محنت جو اخلاص سا نماز پڑھیں تمہاں آسان بھی اخلاص سا نماز پڑھندا سے نا انشاءاللہ رب ساگیوا آج بھی ہو اگر ابراہیم سائی ماں پیدا آگ ہو سکتی ہے انداز گلستان پیدا یہ رب ہویا جے باہ کے گلزار بنایو رب ہویا جے کو حضرت اسماعیل کے چوری جے ہیٹھا جے بچایو رب ہویا جے موسیٰ علیہ السلام کے دریا کا پار کرایو رب ہوئی ساگیو آہے جے تواسا جے محبوب نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت واری رات غار میں حفاظت کرائی اب کہیں یا نکی قرآن میں واقعہ لکھیو پیوا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا منجا سونا عربی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پہرے دروازو صدیق اکبر جو جڑے کھڑکائیں تو بس دیر کون لگی دروازے کھڑکائن ساں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکتو آئے سی فرمایا ابو بکر اتری تکڑ بلا آرام نہ ہوئی یا انتظار میں ہوئی یا بیٹھو ہیں یا تنجی ننڈر پھٹل ہوئی یا کہیں بیجلا تو بیٹھو ہیں جو ماہر در کھڑکائے تو پاتے قربان ونیا صدیق اکبر جو انہوں لفظلتا جو مجھا سونا نبی دلبر نبی ہکڑے دی تمہاں یہ گال کہی تمتا رب جو حکم پاچے ہجرت کیوں اے ماں سانگل کو ساتھی ہوں دو انہوں دی اکھا وٹھی ابو بکر صدیق پانتے ننڈر حرام کرے چھڑی
چی متا ایو ماں ہو جا بھلی بیو کیر بھی ہجے متا ماں بھی گڈ ہو جا انہی رات جو بھی رہندو ہم نماز شاہ بعد میں سجی رات دروازے تے بہندو ہم متا مجھو محبوب اچے ان کے تکلیف تے بھی رہے ماں لنڈر پان تے حرام کرے چھڑی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تو نکتم بس سی فرمات گڈ تیاری کر جیسے مجھے تیاری تھیل آئے بس حکم کہو تو ہاں چواری بھی تیاری کر گھر میں نیانی کے جاگائی پٹر کے جاگائی پانچے نوکر کے جاگائی جے کو بکرن سا ہوں دو ہو جی تو ہاں سبنی جی ڈوٹی آئے اسان جی مدد جے لائے جی اسا روانہ تھیو تو ہاں پانچی ڈوٹی سنبھاریو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جو در کھڑکایو یہ بیو کیرا یہ حیدر کرارا جو سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم در کھڑکایا تو ہو بھی دل پر نکتو آئیو سی فرمالی ننڈر نہیں سی ماں کے ننڈر نہیں تا ہم واقع بدھائیو انہوں نے کھوٹے علی ننڈر نکندو کرم اللہ وجہ سی فرمایو تو مجھے بستر تے آرام کر اللہ تبارک و تعالی جو حکم پہتو آئے ہجرت جے لائے اسا روانہ تھیندا سے تو مجھے بستر تے آرام کر جی مجھا سائیں میں حاضر آیا چی صبح جو جے کے امان تو مکے وارن جو آہن یہ ان کے سلامتی سا ہر ہک کے ڈئی کرے پو تو واپس اچ جا ٹھیک آ سائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جے انہاں بستر تے جاتے مصطفیٰ آرام کرے تو انہی بستر دے حیدر قرار سمے دو عجیب بستروا وڈی نعمت وارو بستروا مجھے سنے نبی جو بستروا انتے آرام کرن وارو حیدر قرارا یا وڈی خوش نصیبی بھاگ آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو مگر وری ہے دے نظر کے تو ہے پان سا گڈ تو کھڑے سنے صدیق اکبر کے فرمائیں تو ماں سا گڈ حل ہجرت جے سفر میں ماں سا گڈ تھی ہن کے پان سا گڈ کھائیں ہن کے بستر تے آرام تو کرائے جڑے صدیق اکبر ہلے ہوا رات جو وگڑو آہے مجھے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے اگیاں تو ہلے وری کدے پویاں تو ہلے کدے پاسے ہن سجے کدے کھبے وری جڑے پاسے ادب کھا تو ہلے سائیں پوچھن تا ابو بکر ہے چاہے تو زندگی بھر جیترو وقت تھیو آہے کڈہیں بے مجھے آڈو نہ ہلیو آہے بھرسا ایندو آہے اج تو مجھے آڈو بھی ہلے تو پاسن کھا پویا چھا سببا تی مجھا سونا نبی جے پچھو تھی تما دل جو حوال بدھایا ہے جبلن جے وچ میں ہلی رہا ہوں ماں جو متا کاتے دشمن بیٹھو ہو جے اگیاں وارو کرے ماں اگیاں تڑے تو ہلا تیہو وار ماں قربان تھیا تہاں سلامت ہو جو وری اگتے ہلی کرے دل میں تو وہے تمتا کو پویوں وار کرے ماں انہ جیلا پویا تو تھیا تیہو وار ماتے اچے وری دل تھی جوے تمتا پاسے کھا اچے سجے پاسے کھا کرے کھبے پاسے کھا او مجھا سونا نبی ماں انہ جے کرے چو طرف پھرندو تو ہلا جڑے غار میں پہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے سے تھورو بھی ہو ماں غار کے صفا کیا یہ غار آہے با مکہ المکرمہ میں تقریباً عمر وارا حاجی صاحب سمورا ڈسی آیا ہے اللہ اساں کے توہاں جیکی بھی ویٹھل آئے رب سب کے نصیب کندو مکہ مدینے جی حاضری انشاءاللہ یہ تقریباً جو کو 7.5 کلومیٹر آئے مکہ پاک کھاں غار سور یہ غار جو کہانی چوٹی تمام متھیا انہی چوٹیا بالکل نوجوان جے کے ہل وہ پوری ہمت سا چڑھی ویندا ہل اکثر قراڑا کمزور وچارا وہ ونی کرے تھک جی ادھتے وہی رہندا ہل یہ چوٹی جو ایتر منظر تے حضرت ابو بکر صدیق ایک ساہی چڑھی ویوا غار کے صفا کرے سجے غار کے بالکل جو کو اندر پان ان کے صفا کی وری اچھی کرے پنجے سونے نبی کے فرمائے سے ہلو وری ادھتے آیا صحیح فرمایت ابو ساہی کیوں صحیح چھا جے لائے کہ متھے چہن جلا تھک تھے ہوا میں قربان ملا صدیق اکبر جیلتا انہاں اس کو مجھا سونا کہاں کہ تھک تھے ہوا تو مجھا کلہا حاضر آہل انہیں سونے نبی کے ابو بکر صدیق کلہن تے کھنی متھے غار تے پہنچائے مسلمانوں گڑی خیر جے علاقے جا ہن گوٹھ جا یہ کہو ابو بکر صدیقہ جو اجو کو ہمراہ چے تھو تو یہ سچو نہ ہوئیو
यो केड़ो अबू बकर सिद्दीक आ जेको चे थो तो मुझे सोहणे अली सा सच्चो न हुयो, अहल बैत सा सच्चो न हुयो, जंहिंजी एडी कुर्बानी है जो रब करीम अबू बकर सिद्दीक जे लाइ कुरान में आयतूं नाज़िल फरमायूं। अल्लाहु अकबर। उन जे लाइ गवाही मुस्तफा थो ॾे, हैदर करार गवाही थो ॾे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा था फरमाइनि? फरमाए इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी, जी रब माखे चूंडियो आहे ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे सहाबनि खे चूंडियई। जे माण्हू को चूंडींदो आहे, अदा तू मासा दोस्त आहे, रात जो हल जा हिन जगह ते घेड़ो आहे, चूंडे जवान खणबा हिल, हिम्मत वारा माण्हू खणबा हिल, जंग जो खणबा हिल, ता त मुकाबले में इहो सामू भजे न। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, रात जे वगड़े में मक्के शहर में मुंहिंजा साईं जा सहाबी ॿिया बि हुया, जवान ॿिया बि हुया, माइट ॿिया बि हुया, इज्जत जान कुर्बान करण वारा ॿिया बि हुया, मगर सिद्दीक़ अकबर खे खई समझी विया त जान कुर्बान कंदो पोइ ते न थींदो। मुंहिंजे सोने फरमा अबू बकर हल मथे, मथे जॾहिं पाता गार में लही वरी पाण ॾिठी काशे आई त न आहे, लंबो सफ़र करे मथे आयासे। जॾहिं मरी आया साईं खे अंदर आणे पंहिंजी चादर विछाए दो, चादर विछाए करे मुंहिंजे साईं खे ॾिसी आराम कयो। विहाणो कोन्हे, सिर कान्हे उते जो साईं जन के पंहिंजे सर मुबारक जे हेठां ॾे। सही फरमा अबू बकर ॾिसी आकाशे सही मुंहिंजी झोली हाज़िर आहे, मुंहिंजी झोली में आराम कयो, त मांखे फ़ख्र थियो ॿिन्ही जहाननि जो सरदार मुंहिंजी झोली में आरामी। मुस्तफा भी न कई, ओड़ी मलची सिद्दीक वे, सिद्दीक अकबर साईं जी झोली में आराम थो करे। मुसलमान भाइरो अंदाज़ो लगायो, जंहिंजी कुरान तारीफ़ करे, जंहिंजी मुस्तफा जी ज़बान तारीफ़ करे, जंहिंजे लाइ सहाबा तारीफ़ करन, जंहिंजे लाइ हैदर करार तारीफ़ करे, जंहिंजे लाइ इमाम जाफर सादिक तारीफ़ करे, चवनि सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक केर आहे? 12 इमामन मां आहे। हजरत इमाम हुसैन जो पुत्र आहे सैयद ज़ैनुल आबिदीन, उन जो पुत्र आहे मोहम्मद बाकर, उन जो पुत्र आहे जाफर सादिक। हिकड़े माण्हू जाफर सादिक खां सवाल कयो रहमतुल्लाह अलैह, जी साईं 12 इमामन मां पहिरियां भी पोयां भी, पहिरो इमाम हजरत अली आ, पो इमाम हसन, पो हुसैन, पो ज़ैनुल आबिदीन, पो जेको मोहम्मद बाकर, इन्हनि सभिनी खे सादिक नथा चवन, वरी हेठ जेके आहिनि उन्हनि खे भी सादिक नथा चवन, हालांकि सब सादिक आहिनि, सब सच्चा आहिनि। तहां जो लक़ब आहे जाफर सादिक, छाजे लाइ? उन मुरीद सवाल कयो आहे, छो त चवंदा न पुछणा न मुझणा। असांजा उलमा भी तॾहिं चवंदा आहिनि तहां के शक पए कंहिं बि ॻाल्हि में, कंहिं मसले में, फौरन उलमा सां रुजू कयो, उलमा खां पुछो। ईअं न जो त यार हले जवाब ॾींदो हले, न उन खां पुछो साईं मांखे मसलो मालूम न आहे ॿुधायो, उन फौरन सवाल कयो सही तव्हां खे सादिक छो था चवनि। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह छा फरमायो? सुन्नी शिया बिन्ही किताबनि में मौजूद आहे। उन चयो वलदनी अबू बकर मर्रतैन, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, माखे अबू बकर ॿ दफ़ा ॼणियो आहे। अबे जे तरफ़ां भी मुंहिंजो जेको रिश्तो इन सां मिले थो, अमर जे तरफ़ां भी इन सां मिले थो। अबू बकर मुंहिंजो नानो आहे, हो सिद्दीक आहे त मां सादिक आहियां। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो, जेके हिकिड़ो इमाम चए हो सिद्दीक आहे। हजरत मोहम्मद बाकर जेको जाफर सादिक जो अबो आहे, उन जे तलवार खे मथों जेका मुठे में चांदी लॻल हुई, हिकिड़े माण्हू चयोसी तहां चांदी हई आहे, इहा जाइज़ आहे जो तहां तलवार जे मुठे खे हथ विझण वारी जाइ में चांदी लॻाई आहे? उन ईअं न चयो त जाइज़ आहे या नाजाइज़, उन छा चयो कि मुंहिंजे अबू बकर सिद्दीक जी तलवार खे चांदी लॻल आहे, तॾहिं मां भी चांदी हणाई। अल्लाह अकबर कबीरा, हो त पंहिंजो रहबर समझल पिया। मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो, मुंहिंजे सोणे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा अहल बैत ईअं हुया। कुरान तो फरमाए वल्लज़ीन माहू अशद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम, ईमान वारा पाण में ईहा रहमाउ बैनहुम, रहम दिल पाण में, ऐं काफ़रनि ते सख्त हुया। काफ़र ॾिसंदा हा बस ईअं देर कोन कंदा हा। मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो सिद्दीक़ अकबर फरमाए तो गार में जॾहिं सही आराम कयो,
آرام کرن کھا بعد میں وہ نانگ اندرا نکری آئے صدیق اکبر جے کھڑی میں ڈنگ ہے صدیق اکبر جو زہر چڑھی ویو گوڑا وہی آیا وہ گوڑا مجھے سونے عربی جے گلل مبارکن تے کریا سائیں سجاگ تھے ابو کر چاہے کسی کو زہریلو جانورہ ڈنگے تو چی چھڑے سے ہلے وچے تیرے اندر آئے وہاں انہیں زیارت کئی چیئے چھاتو کریں جانور کے چی مجھے یار رکھے وفادار رکھے دوست دلدار رکھے ایڈی تکلیف پہنچائی تھی کسی پر کھوڑی سخت ہنگی بیٹھو ماں چھا کیا چی بیو رستو نہ ہوئی نندھڑا کپڑا دینا حابو صدیق نندھڑو ویٹڑو ٹھاہے وہ سورا خن میں چی ایہو تا تنجی آڈو دیر بھی نہ ہوئی پھوکا دے سا ہلیو ونی ہاں پانجی منڈی اندر ہنے ساتھی نندھڑو ٹکرو ہلیو ونی ہاں ایڈاں چھو کسی مہنجے ضمیر ایو فیصلو کیو جے مصطفیٰ سا ملنو تھئی تا صدیق جا قدم چمپو مصطفیٰ ملندئی صدیق جا قدم چمدے مصطفیٰ پو ملندئی تنہ ما چمیدنی ماس لہٹو زہر ہے ماس لہٹو مجھا سائی ہانے شفا بھی تہاں وٹا رب دیندس اللہ اکبر اٹائی فرمائے تو حبیب تو طبیب تو دارو کھے دردل تو دیئے تو لاہے تو نادر تو لکھندل تدے فکیوں فرق کل جڑی امر تھے انکھے دوا ترے فرق کندی دوا جڑی اللہ جو امر تھے ساگی دوا تو ایک دفعہ وٹھی دے بد دفعہ ٹرے دفعہ وہ اثر کان کندی رب جے طرفا حکم تھیندو دوا اثرایتی تھی پوندی انجا عزیز و بارو صدیق اکبر فرمائے تو لب مبارک شفا واری مجھے سونے عربی پانجے زبان مبارک ماں باہر آنے کرے ہتھ مبارک سا مجھے کھڑیتے لگائیں صدیق اکبر فرمائے تو یہ زہر ختم تھی ہو جنا ہوئے ہی کون صحیح فرمائے چھڑنے کھا بعد میں ہی متھے جو رٹھوں تو یار پھرن پیا چھو تو غار ہیٹ ہوئے متھے جبل ہوئے وہ پیرو کھنی پہنچی ویا چیزیں تو متھوں اچی ویا ان ٹیمتے مجھے سونے عربی جے کے لفظ چیاہن اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے موکلے ان لفظن کے قرآن جو حصہ بنائے قرآن میں موکلے چلی وہ کیڑا لفظن اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یہ کہ بھئی غار میں ہویا ہانے پانجے ساتھی کے چاہتو چھے اذ یقول لصاحب ہی او جڑی پانجے صاحب کے چاہیں پانجے ساتھی کے چیزی متھوں اچی ویا انہاں چاہ فرما لا تحزن ان اللہ مانا غم لکر گلتی لکر اللہ اساسا گڑا اب مصطفیٰ چاہ فرما کیر گڑا اللہ جو نالو بلند آواساں دا وٹھو اللہ وساسا گڑا ہانے حل تمہاں بھٹائی کا پوچھی جائیں بھٹائی چھو چھائیں چیدو ککھ سڑل پل سڑل سڑے ساؤ گا پر جلری جھائیو اللہ تو ناچے تنکھے فرما تو چاکھے ولی چھو بیلی تھیے بیل جو وٹھو کنجک کریم جی جگ جو والی جو سکھو ہوں دو سو جن جو عشق اللہ سی چیتھو مارو مٹر ملہی رجا سبھائی پر کھیاسوں سکھے وسے سب کو پر دکھے تو ہی تو مولا متھامو بڑو نلاہج باجھ جو اسانجا باہر جیترا سا بیت پڑھندا سن کاوڑا بیٹھو تو منجا فقیر تاں کہ نتو چوں با پانجن کے چھوتا او مکھے سنجاڑن ما ہن کے سنجاڑا او دروے چونن میں تاں بھٹائی جا منکرو نہ منیدا ہو ما جو اساں بھٹائی جا مرید ہوں تاں مائی بھاگی جا مرید ہوں جو تو ماں بہن کے ننڈے لاگو سنجاڑا نہ پڑھیا گڈ ہوں رہیا گڈ ہوں ان درگاہن تے ونجن فقیرن جو گڈ ہوندو ہو سیون شریف 20 سال گزرا سے انہن میں مکھے تے انہن جے ننڈے وڈے جی خبر آ انہن جے عقیدن جے انہن جے مذہب جی انہن جے کتابن جی ہانے ہو چے تو تہاں بھٹائی جا مرید نہ ہو اب اللہ ثابت دلیل ہو جے نا ہانے بھٹائی کینکھے جو چے ہکڑے اللہ کے سر تو کرے اب بدھو یا نہ بدھو گلایو با چئی نا چے تو وحدہ لا شریک لہو ایو وہائی جو ویو کھٹی جے ہارائیں ہند تو جو ہی
وہ پانئی چوندئی پیو بھرے جام جنت جو جدو سبئی سبحان جے کر حوالے کم تھیو تحقیق تسلیم میں لاہے غم وہم پو قادر سانو کرم پوریوں کرئی حاجتوں او دریشانی با مائی ہوئی اوہ بھٹائی دے باسو نہ باسی چی مونجی جے کے مراد پوری تھی نا ماں تو وٹ کٹی جو تھالو کھنی اندم وہ رب تبا سب جی بدھے دو نا گالایو امیدن پورو کرنوارو کیرا تو کلندر تے ون امید رب پوری کندوا بھٹائی تے ون امید رب پوری کندوا جہتے ویندے امید رب پوری کندوا پر جے کو اللہ کے بھی نتھو ونے وانیو مندر میں بت جے آڈو صد کندوا بت کے انہن کے بھی رب پوری کرے دیندوا بت پوری نہ کندوا انہن جی رب پوری کندوا عقیدو اوڈے وہندوا ہن ہمرا جو انہیں مائی جڑی جو باس باسی پوری تھی وئی مائن جو لشکر وٹھی مائن کے عادت ہن کے سڈین دی ہن کے کوراڑیوں وجو کڑی لال جے کلے سیانیوں تھا سبن کے گڈے جی ہلو ت ہلو گڈ اتے پاتی اتے بھی چھاتی چون چی بھٹ جا بھٹائی بھٹتے وسئی نور منجی تو پجائی ane main ji kahe pujayi uhe thiyu chavan ta bhitai tho chahe ta kahe kero tho pujaye Allah tho pujaye hane gal sidhi saya faisalo zahira jeko bhitai ke to sades uho mai bhagi jo murida jeko Allah ke to sades uho bhitai jo murida samjhaya na wa un je kare cho to Allah wara nabi wali sahaba sabni kenge sadiwa agar sadan han asan ke inkar kon ho جو تو اساد ہوں یہ سڈ جا ہرل ہو سے ہوتے با یار یہ تھی بس کنتے ہتھ رکھو بس کھیر شلل کو آنے بس چوندا سے سی ہمت کيو کھیرڑو زرو کھنی جو تو ملا پانجے کھیسے ما یاری نکندو آ کڈھندو تہاما عوام ما کھیر نکردو تو یاری تھیندی نہ با وہ لوڈ کھولے چوندا سے یاری ہی باری ہی جن تونجی کیا رزق میں تن کے برکت پیا پر وہ پنجونا ہل ڈہونا ایندے تھیندا چھون امیر طالب مام جو مرشد تو آنے سے ہکڑی رات میں جو امیر تھی ونجے ڈہونو پنجوڑو راتی رات میں ہک رات ستو ہمرا دیری کول بدھائے تا یہ قرآن حدیث تہاں اسا جی گال کے بدھندو چوندو نبا ما اکھن سا ڈٹھوا عشاء نماز پڑھی یاری کم صبح جو اٹھن تے مال ڈھگا جام امیر تھی اس ما ملا تو کوتو آنے بدھندو ہی نہ اساں جی گال کے نا ہو بھی ور اہڑو دلاسو تھا ڈل اسا قرآن نج ہی کھولے بدھایوں اساں جی گال نہ منی دو ہو درویش کو دلاسو ہن کے نہیں نا یکدم ایو سچو واہ دستگیر واہ جی ہر دنن گالن کے پجے کیرے ہمراہ اڑو دلاسا دے ماحول عوام کے آندو اگتے پر انہن مائی اللہ جن کے گھرے تھو نا اوہو مانو توحید تے اچے قرآن پڑھے تو انہن ماں الحمدللہ حیدرآباد بلوچستان کا حالات ہو علاقن میں رب جے ذات جو قسم آئے گوٹھن جا گوٹھ موحد تھیندا تھا وجن گوٹھن جا گوٹھ ماں تو جو ہکڑو بھلا گوٹھ بدھایو مانجے فقیرن جو ہوجے جے کو پیرا دیوبندیو پھری ہیڈو چیزی کاتھے بھی کونے اے ماں انتے انیا ریسرچ کیا تو یعنی تجربہ مجھو ہلے تو من مجھو ایڑو فقیر ملی ونے پہریاں ہوڈے ہویو دیوبندن میں پو ہیڈے چیز کیر کونے جے کو پوچھاں دو تو کیرے چیز اسا فقیر ہویا سے قرآن بدھو سے ہیڈے آیا سے تا چوندو سے ایئے کیے کیڑا کیڑا نوے ابا ہکو تا ماں پان ویٹھو ہاں سامو سمجھایا نا یہ بھی عالمن جی محنت ہے نا جو پڑھے موتے رہے موتے کھادو پیتو رات ڈی 20 سال پورا مدرسے میں وہ مانو دستار بندی بھی ہوتے تھی سیون شہر میں دستار رکھوں بعد میں ہکڑے عالم سارگو ملاقات تھی وئی جی سائیں عبدالکریم بدھائیو نے دیوبند عالم قرآن بدھائن آیا تھی ہکڑے عالم سا باس تھیو رب جے ذات جو قسمائیں تقدیر تبدیل تھی وئی رب فیصلو کرے چڑیو ہدایت اوڈہ ملی وئی اسان جے یارگو زد چھڑن یارن دیر نہ ہے پر یارن کے پہریاں ہی زد سکھاری ونے تھی چھو اساں بھی زد رہا ہوں نا زد میں ہی تبلیغ جماعت جو بسترو اچھلایا مولا بسترے میں قرآن شریف ہوئیو گڑی کھرے وارو مذاق نہ ہے پنجے ہتھ جی گال تھا مجھے
सेवन शहर में जॾहिं उछलाए मुझे तव्हांजो हिते छा हिते मस्त मलंग उहे अचनि जेके आशिक रसूल हे बुज़ुर्गनि जा मञींदड़ तव्हां वहाबी कटड़ू हेॾे काॾे आया आहियो सेवन में इएं करे बसि हुननि मिंथा सिंथा कयूं मां बि न ॿुधी बसि ज़िद हुयो न हेॾे दरगाह वॾी ते वेंदा हुआसीं साईं जो हुकुम हूंदो त देरि न कयो बसि पहुचनि माना कश्मीर जो जिहाद शुरू असांजो होॾे त वञी न पिया सघूं बसि जिहाद उन्हनि ग़रीबनि सां हाणे जॾहिं बिस्तरो जो उछलियमि त उहो कुराड़ो हुजे बसि उन मूंखे बाह खां वठी चयो कि ये जो आपने फेंका है बिस्तरा आपको पता है इसमें क्या है मुझको तो पता नहीं है आपका बिस्तर होगा ॿियो छा आहे हिन में मुंहिंजो बिस्तरो आहे सुम्हण जो जी खोले ॾिस तूं मां छो खोलियां तूं खोल तुंहिंजो बिस्तरो आहे न जी बाबा इन बिस्तरे में अंदरि तोखे गौरो लॻो मूं चयो हा इन में क़ुर शरीफ़ बि आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस बि आहे वाक़ई खोले जॾहिं ॾेखारियईं त क़ुर शरीफ़ हुयो उन में ऐं हदीस जा किताब भरसां ओ गड़ी खेरे जा मुसलमान भाइरो रब जे ज़ात जो कसम मांखे ज़र्रे बराबर यानी दिल जे अंदर हिडकी भी न आई त छा आहे बस ये लफ्ज़ वरी मां अञा तकब्बुर विचा चयोमांसि मुंहिंजो क़ुर बि तव्हांजो वहाबिन जो आहे न हदीस बि तव्हांजी आहे न असांजो कोई आहे माना क़ुर खे बि विरहाए छॾियोसीं त असांजो न आहे तव्हांजो ऐं क़ुर खां पुछूं क़ुर छा थो चए तूं आहे कंहिंजो पुछूं न क़ुर खां चओ सुभान अल्लाह गॾिजी चओ क़ुर खां पुछोसीं आहे कंहिंजो देवबंदियुनि जो बरेलवियुनि जो शियनि जो अहले हदीस जो कहिड़े फ़िरक़े जो क़ुर जो फरमाए हुदल लिन्नास व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान कुरान तो जमा हर इंसान जे लाइ हिदायत है हुदल लिन्नास हर इंसान जे लाइ कहिड़े बि फ़िरक़े सां ताल्लुक़ रखे उहो क़ुर खे पढ़ंदो वेंदो अंदर साफ़ हुजेसि क़ुर उन जे लाइ बि हिदायत आहे हिननि ॾिठो त हे त सफ़ा को चरियो आहे तालिब त आहे पर क़ुर खे बि नथो मञे मां चयो असांजे मुर्शिद जो वेठो आहे हाणे बि हिन खां पुछंदे न हे क़ुर आहे हदीस आहे कि असां साईं खे मञींदा आहियूं न साईं मुर्शिद वेठो आहे बसि हाणे मुर्शिद हले काथे रहियो उतां असां बि वरी इतां गुलाम शाह ते वेठा हूंदासीं इतां कमर वारा तूं ॾिसेंदो साईं असांजी पारत थी वेठा हिते हूंदा हुयासीं जुमे ते कॾहिं न वञी सघूं न पोइ इतां वरी रड़ियूं करे हो जो वेगन रवानी थिए असांजो साईं पारत थी मां नथो पहुची सघां वरी उते ई जॾहिं पहुतासीं साईं जे साम्हूं वेठा वरी साईं पुछे पियो मुंहिंजे उस्ताद खां ही तालिब केरु आहे अल्लाहु अकबर मां त चवां पियो साईं खे उतां जी ख़बर थी पए पर हे त मूंखे हिते बि नथो सुञाणे हे अॻिते कीअं मूंखे सुञाणींदो त हे फलाणो मुरीद फ़क़ीर आहे हे त मूंखे साम्हूं वेठो आहियां मां तो रड़ियूं करां उतां त साईं मां नथो पहुचां हाणे साम्हूं आयासीं बि चए थो हे केरु आहे उस्ताद जी शागिर्द पढ़े तो मोहम्मदपुर रोडे में पढ़े तो माशाअल्लाह आलिम तो थे दुआ की हथ घुमाई वटसट थी वई पर कबूलियत बा केर कंदो आ दुआ जी कबूलियत दुआ होॾो जी हुई न बा हिन त वस कयो बुजुर्ग हथ फेराई दुआ घुरी कि आलिम थींदो असांजो फ़क़ीर थींदो हली करे कटड़ुनि जा ऑपरेशन कंदो समझो था न बा अब हुननि वटि इहा अथव वेंदा स्टेज ते बसि हथ विझी करे चवंदा नूर जो मुनकिर आहीं वहाबी कोन छॾींदो साईं ठोड़ू ठोड़ कुटींदो अरे क़ुर ॿुधाए हदीस ॿुधाए काशे जी न सही टिकण टरड़ी मुंह में भुंज थई पेट पुठाड़ा सुजल कंद थी हाणे हे मौलूद ठहियल हुननि जा साईं लहर तो हणे वेठो हे ख़ुशि थो थिए त वाह वाह वॾो दीन था फैलायूं असां अल्लाह इन्हनि खे बि दुआ कयो हिदायत ॾे अदा ये सब मंज़र ॾिसी आयो हो हिक हिक दरगाह ते जेका बुल ॾींदा अथव न वजद टे दफ़ा मां पाण वजद करे कंध पंहिंजो लॻायो फर्श ते रब जे ज़ात जो कसम बसि ये हिकिड़ो दफ़ो बसि ये वजद मां ॾिसां त करन कीअं था जाइया अस्कारिया या वाक़ई को इश्क थो अचे न साईं जो चवंदो न डेंभू जो डंग थई इश्क जो डंग आहे जंहिंखे लॻे मां जो ॼाण लॻो मूंखे बि हाणे बस मां भी हथ कुंजा ॾिसम त हमरा पंहिंजो बट्टू भी ॿिए खे ॾे पियो चिश्मो लाहे ॿिए खे ॾिनई मां चयो हे छा आहे वजत त ओचितो ईंदो आहे ख़बर ई न पवंदी आहे ईमान जी हिकिड़ी कैफ़ियत हूंदी आहे बस जल्दी देरि न थींदी आहे हे सामान अॻ में सहेड़े ॿिए खे थो ॾे अरे छा सबब आहे सब खे ॾेई करे अल्लाह रड़ जो कई त बस हमरा शुरू थी वियो
ہاں اتھا ٹرپ دیوا دیکھاڑیا تاں پر چھڈیا وا تو اج گڑی کھیرے وارو اب سمجھا دیر نتھی ہمرا بس ماں بھی ماچو ہانے ماں بھی باہوں کنجا تو مکھے بھی چشمو ہوجے بیو ہوجے بس سبو پاڑے والے ہمرا کے ڈنم مجھا ماں کیا کیا ہن تو کیو درویش بس دیر کون ماں بھی بس دل میں پورو توجہ کयो مجھا پہرا ساہ بند کیا ساہ بند تھیندو نا باپو مانو جی دل بھربی اندی چھو تو وہ ساہ ضرور تکاتے مجھائے نا ہانے جنے پورو مجھائیو تو ہانے مجھے آواز میں تھی وئی طاقت ہانے جنے ماں بند کرے آواز کے ڈاڈھے کڈھم تو ساگیو نکتو آواز بس پو ماں چاہنے بے ہے کیا تو اللہ توار کر وچ میں اللہ 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 بس یہ فقیر کے وٹھو بس ماں بھی کہیں لت ہنا کہیں مک ہنا کہیں پاسو تو چھڑیو تو اوڈے بنا جاتے سائیں وٹھو آوتے پاسا پر اگے دسیو ہمراہ دیر نہ کیوں ماں کے ایکڑی آزان نہیں بے تکبیر نہیں تو ماں کے جی مولوی صاحب تو انا پڑھا پہ مکھے چیندے چھا کیفیت آ ماں جو مراز میں رکھ تو کہ خبر نہ ہے وڈی گال تھی نیٹ ان ہمارا کھیسے میں ہتھ آئے کیسے میں 100 روپے مکھے نہیں چی تو وڈو فقیرہ ماشاءاللہ وجد تو کرے ماں جو یہ راز ماں کے خبر آنا وجد میں کاتھے ملیو ہاں ماں جی وہ پہنچے موسان تو بدھائی نے نا مجھے پو کچھ انیا ڈوکر دینا پوندے پو بدھائی دو سائے کچھ ڈیئے کھا بعد پھری ہمرا وری آئے جی ہانے تو بدھائے مجھے ہانے یہ بدھائے تو دھکو ماں کے کھائی ہوتی کیاڑی واری حقی گال یہ تھی مجھے بیو کچھ کونے جی سچی گال مجھے بالکل بدھائے تو دھکو مکے ہت یاد ہے کہ وجد ہو جا دھکو نہ لگے ہاں ماچم کیفیتی بیا بس انہوں کے سامو سائیں جو رسے تو ہے بھی چریا تھی اللہ توار کرندا خدا جا بانا ما چوئیے نہ کہو اصل تقریر علماء دیوبند جی ایا ہے تو اللہ جے قرآن کے پڑھو حضور جے سنت تے ہلو اللہ نے کتاب ظاہر کیا تھی تو کھڑیاں بٹے بھائرن کے ماں پلے فقیرن جا دیکھا رہا چو سبحان اللہ اب تاں چوندو تو سائیں ہی کتاب کہن جائے مجھے فقیر بھائرن جائیں ڈسن اللہ تیار تا ہو نا با انہن جو بھی کچھ کہانی بدھایا تاں کے نا تے درویشن جو عقیدو ہکڑو تھو زبان تے گال بیا کتابن میں بیا گال سمجھو زبان تے گال بیا کتابن میں گال بیا جے ہن کتاب کے کھولین دے تو کتاب سوس تو ہلے تو اے جے کڈہ وری انہن جے زبان کے بدھن دے تو زبان دی گال بیا ہن پہرو ما تاں کے حوالو تھوڑا توجہ کرے حوالے کے نوٹ کیو یہ پہروں کتاب ہے بہار شریعت پہروں جلد مولانا محمد امجد علی قادری جو لکھلا ہی کتاب جو لکھبو ہے نا کتاب کہڑو بھی ان کی تصدیق تھیندی وہ وری بے عالم کے دیکھاریندو بے کے پروف میں ایندو جڑے سبنی تصدیق کئی ان جے مٿو ان جا ٹھپا ہوندا ته هاणे ہی کتاب صحیح ان کو بعد پریس میں ویندو پو چھپائی تھیندی چھپائی بھی پنجے پریس کو کرائیندا کتاب بھی انہن جو تصدیق بھی انہن جی ہے لکھل بھی انہن جو ہے مصنف وہ پاڑا ہے چھپرایو بھی انہن ہے ان میں مسئلو کہڑو ہے جو کو عام 15 شعبان جی رات بدعت تھے تھی ان میں ایک مسئلو لکھل تو 15 شعبان جی رات یا 27 رجب جی رات یا لیلت القدر رمضان جی رات ہن کتاب جے حصے 6 میں ہن میں حصہ ہے اندر یہ کل بجلد ہی پہلوں جلد کلو بیو آئے ہن جلد جے 6 حصے میں لکھے تو 15 شعبان جی رات 27 رجب جی رات یا کعب بھلاری رات ہوجے ان میں جماعت سا نفل پڑھن بدعت ہے مکروہ تحریمیہ حرام ہے گال سمجھو با نفل سا جماعت فرض سا جماعت مانو پڑھی سکے تو پڑھ بھی آئے پڑھوں تھا بیو آئے سنت سا جماعت ہوا بھی تھندیا سنت تراوی پڑھندا ہو نا با سنت جی بھی جماعت ہے نفل جی جماعت کانے حدیث میں بھی یہ ہے کتابن میں فقہ میں یہ مسئلہ ہے تا نفل سا جماعت پڑھنا ناجائزہ ہن ان مسئلے کے لکھو ہے واضح کرے تو انہوں راتن میں مانو اکیلو نفل پڑھی سکے تو جماعت سا نفل نتھو پڑھی سکے گال سمجھو با ہانے ڈسو ان ہی ساگے مسئلے تے الحمدللہ منڈکاں وٹھی علماء دیوبند وارا سنت تے عمل کرن تھا یہ راتیوں اچن تھیوں اسان جا علماء اسان جو عوام جن جو تعلق علماء دیوبند سا ہے وہ نفل پڑھن تھا تلاوت کرن تھا لیکن انفرادی اکیلے نفل جماعت سا نہ
لکھن بھی پان وری ساگیو نفل جی جماعت بھی ہر درگاہ تے پان تھا کرائے ہی کہ ماں مولوی کے دیکھا رہے انہوں جو عالم ہوئے ماں چاہے کتاب تہاں جو آچی ہاں صحیح یہ وڈو کتاب آسان جو چوٹی جو فقہ جو کتاب آ جنو نالو یا بہار شریعت مانا شریعت جی بہار مجھو پہنے میں جے کہ مسئلہ صحیح تھی بالکل مجھو ہے مسئلو اندر کھول پڑھ اندر کھولے پڑھے چاہتو تھے جی کتاب وارے صحیح لکھوا مگر مرشد مجھو جیے کندو ماں اوے کندو وہ گالہ سمجھو مرشد جیے کرے مانا کتاب ویو جے کو مسئلہ ویا مرشد جیے چاہے مانا کتابتے بھی پہنچے لکھل کتابتے عملنا یہ پہرو مسئلو ہے کتاب جو دکھا رہے ماما یہ بیو آئے سفر نامہ ترکی اے پیر کرم اللہ الہی بدھو ہندو ماتلی وارو جے کہ دل پر سائن چونتا وہ ویہو ترکی علاقے میں سفر کئی انتا جنہیں واپس آئیو پوہی کتاب لکھیں تما سفر چھا چھا کیو چھا ڈٹھم ہوتے کاتھے کاتھے ماں سفر کیو جنہیں واپس آئیو ہی کتاب لکھیں ہانے ہن کتاب جے صفحہ نمبر 180 تے لکھے دو کہ تو اتے ترکی میں ماں ویم تا کاب قبر پکی کا نہ ہوئی کچی قبر ہوئی چاہ ہوئی با ڈاڑے گال آئیو چی کچوں قبروں ہوئیوں پکی قبر کا نہ ہوئی چی اگر بچوں بھی قبر تے نہ ہوئیوں چاہو طرف جے کو پھرندو تواف یہ بھی نہ ہوئیو دعا بھی قبر وارن کو نہ پیو گھرے وہ واپس اچھی کرے نہ پانجے کتاب میں لکھوا کہ تو خبردار ہی ہے کمن ناجائز تھو نہ کجو اے قبروں کچوں ہیوں فرمائے تو ماں پہنچے مریدن کے وصیت کیا تھو تا اگر ماں مری وجہ تو مجھے قبر تے کبو نہ ٹھائے جو اب گال سمجھو اساں تے یار کاوڑا بیٹھا ہے لوٹی نا دیوبندی کے بزرگ تے کبو آئے اب ہانے دا پان لکھن دا تے شریعت میں کبو جائز نہ ہے اب گال سمجھو نا تو منجا عزیز و بائرو انیا کچھ حوالہ رہے لہن انشاءاللہ برسات شروع تھی وہی آئے اللہ رحم کندو اللہ فضل کندو بزرگ بیا بھی آیا ہے تو منجا عزیز و بھائرو انشاءاللہ العزیز انہن جو جے کے گالیوں زبانی بیو تھا اندر جو بیو تھا کتابن میں حکا اندر بیو دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اساں کے تواں کے ہر مسلمان کے قرآن سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلامی ڈاؤن لوڈنگ لئے یاد رکھنا فاروقی اسلامی کیسٹ نزد صدیقی مدرسہ شہداد کوٹ اگر کہیں بھی دوست کے پوسٹ ذریعے میموری کارڈ گھرائنو ہوجے انہاں لئے برابطو کرنا انہاں کھاں علاوہ اساں ٹیپ واری کیسٹ کے بھی میموری کارڈ میں تبدیل کرے ڈینا ہے موبائل نمبر 0333 758 4871